Short. Les Davis yn codi, Bale yn torri! O, Stuart Jones y cawr i fyny o'r cefn. Mae e'n gwybod dyle wedi wneud yn well, a'i ergyd wyllt yn mynd dros y bar. Cooper y capten. Helpu'r Bale ymlaen, ond yn rhwydd i rŵl i glirio. Cyfle fan hyn i'r Bala wrth ymosod, yr eilydd Jordan Evans, y Bale wrth i drade. Evans, yna ymlaen at Hayes! Hayes o gwmpas Massaro! A Mike Hayes yn rhoi'r Bala ar y blaen. Ond rhaid canmol Jordan Evans ar mei gyfraniad. Yn rhedeg gyda'r Bale, yn rhyddhau Hayes. Hayes o gwmpas Massaro ac yn rhwydo yn gyffyrddus. Venables. Cadw'r meddiant yn dda ac yn rhyddhau Jordan Evans. Evans! Gwych gan Evans! Hayes! O, taro'r bar! O, Jordan Evans unwaith eto yn creu y lle ac yn bwydo Mike Hayes, y sgoriwr, yn codi'r Bale yn ddestus dros ben Massaro a mor anlwcus i daro'r bar. Cicrydd wedi chymryd yn sydyn. Scotcher i mewn at y postyn pella, Venables sydd yn clirio. Mae Cooper lan o'r cefn. Cooper yn gwneud yn dda i gadw'r meddiant, creu lle am groesiad. Mae'n croesi beryglis! A Kane McCracken yn rydd yn y cwrt bach ac yn penio heibio'r postyn. Short. Amser yn rhedeg mas i'r tîm cartre. Rŵl yn berffaith a'i bas at Evans. Evans yn chwilio i groesi neu ergydio. Ergyd nerthol gan Jordan Evans, seren y gêm. A Massaro yn arbed yn dda i'r Barri. It's a good occasion, and I thank Gavin and Barri Town for the hospitality and the prize that they've given me, but the present that they've given me. I'm much appreciated for that, for them to recognise that. And I'm proud of the lads, the way they've performed today. I thought we've done really well in the game. I thought we had the better chances apart from a free header which we've give. But apart from the free header, I thought we were totally in control of the game. I thought we managed it very well, and proud of every one of the lads. I thought we were outstanding. I think in the first half, you know, we withstood a very, very direct onslaught, and my boys were fantastic. Second half, we've totally dominated the game. I think it's a difficult, goal to concede. Really, it's a really poor situation from us when we're in so much control of the game. But you say third defeat on the spin. I think that's one of our best performances of the season. That team will probably go and compete for honours this year, and my boys have been fantastic.